Ntuku ya 16 mweri-inĩ yu 10 nayo mwaka-inĩ yo 2022 ori-inĩ ndĩmbũranĩkĩte kura kũndũ mwanya mwanya ntũrabũtĩrĩte kinya arĩmi na arĩithi na gĩkeno kĩnene ndũbũ bwĩkarĩkanĩndĩ kwĩna kinya ũkua babikira muntu akwithira kĩrĩma no achikia wĩka nontu bawagima nchuku yana yangia maingi yaratũkũthũranĩte oro Weru arĩndĩ mbere yaratwĩkĩrĩte orito kĩndeto chietu. Anto badatu kwa ntere cha Kasarani nyuma ya nyumba mwe kwithira kimo mukantere yu. Abunge ba Mount Kenya gutariria kuria kwanirwa ni barabatari gweta mbunge yala onde ko bekirengo ne kete oti wampione. County Commissioner wa Meru tariria machukuru ya rumiri mpara ya mukirite vya kuria kaitene kaka kerio. Nabori mi badangada kuromba ministry ya uremi gukurukira CS lenturi kubakira nchuku ya weka mudido bakeda. Weru arĩmone atoma thĩthia ni Purity Richard na ngetwa PHINEAS. IMAANA Nteto chero da mwikamberia da icho chiongwa. Mweri yonto mrume omwe uro kwirikana gukwanende kumania na mporo ya kathatina ndanje yo watekanite ntere champithio wandine yanathu muthakwaririkana kwatithwa banja cha mweri ni akaribaina muthuro nyuma ya kia kwagira ndoni ya kurubathatu na njira ya kubatema na kibanga akari baritariria muthako nethirite na karumenyeria kawaga gikinya nyuma ya ukinyithwa koti na kureikia kibungo. Mwandiki wa Nteto Nicholas Chabari kuma ntere chembe na utwambiria chio. Iga muntu gaete dureti te mwaga yu te yu athira ya wakwa yukite ngoko tribu igire ire ntugo inka yake nyuma ya muthaka ojo kurekero kuma Nchera na aringirito kumania kuringithanwa na gwamba matangi machukuru ende gikuikiregetie na kumwikinyira na araithiritwe ntugo ya muthe mwire wake ore ruterero barabara nyuma yake ntugo ya igoro kwirikana ate na atemire kurubathatu na kibanga na mwingi na uwa mumira wa mutura nturo enene nturo ire kwirikana nomba kwithira tumite aithiro agikua muntu atiranda akona muntu nyo nambwe kana muntu utika mukuru amuze ko mukuru namba yana nyumba 12 yatwira muwatira mwendia police station eta aditangwa na kukamatera itangira sukuru na kuja intobia sukuru ngwetekana ariete ndene kibindi kya mwaka ngwetekia mwaka na mieri eoru kare yotoke amantu manjaf kwa twika kautika kwa yote manganto kanjania na akuru bandinguri erankuru elubeta akuru basaman batije kurumana batije keno na mukuru aite tanjiro theria mwanjania na icio na kwa huu nio mwinge yura yukachia njukumu yo saindia mukuru na kuingana noe ba mwata ba mulitirangu ontu baritirite kirikana ate arare gutwika mpanga na kaumokane ne kawaga geboka ria ntere ino akariba kuonekana takabana gokete aka inyuma yake gukua na araba kuwa kinyambe ombethe na boiba batigiri kwibokania na mantu mathuku ta mama kai gashikinyana basukuru icio baanete akuwa ndendo te makama baumete sukuru kwa huyu muntu uti ura sietheti ura uwete we maisha yake arenda yathire yakari arakari. Tulikuwa tunaamka kila asubuhi tunasindikiza watoto wetu mpaka shule kwa sababu ya huyu kijana mwenye ameuliwa. Pomba kwera antu abethi bayunge na ngwe batengwe na bareke na mantu ya yangu intobio levi no ntuwe tumona ngwe giriteka inthuku muntu agethwa airiterete kwa kana ngwe newe na ikareti atemnya kuritongwe ontu ikari onto kuma mpithage North Betan class Chabari. Na kile twingechekia mamuchini marino Nairobi ni ati antu bathatu ne bakwithana bangi batandatu kwatangurari cha mweri bana bakerekana kunukanwa ni matigari ya nyumba ire mumukete ntere cha Kasarani county ya Nairobi atongeria arionga bana wa county Johnson Sakaja na minister wa miako Zachary Njeru ibakinyete kontuko na koya na mukana kirionjorithia baraba wa kanyumba bedire bakiria taira mitaratara onto baraba uwete batiti kiria ringe kona makareka ya gitana mbere Anthony Kathenya katutaririe ndeto hii.
Antu bathatu ni batete mioyo kuma na mutino wa komoka kwa nyomba Nteto Kasarani amuji munene Nairobi. Antu bangi bathandatu bari thibitari na bangi bana batumbite kurutwa kuma nyombani ino. Nyomba ino ilaombire kwithirwa kiomoka muthenya wa igoro thaa 8 na mutaratara wa kuonokia antu ithiritwo kiendelea utuku bwa gukira mndi na mpaka thaa ino no kawendelete. Waziri wa migunda na wakibwa nyomba Kiremeji za Karinjero amwe na gavana wa mujojo wa Nairobi Johnson Sakaja nimbagwetete ati nyomba ino ithiritwo igiakwa kinyume na watho amwe na kumeneria mwene nyomba ino no ntu bwa kureka kuthingatira mutaratara ulobaterie kire wakibwa nyomba. Tumeweza kuelezewa kwamba hii ni nyumba ambayo bado haijapitishwa na county government ya Nairobi kujengwa. Pili, pia the National Construction Authority walikuwa hapa jana na wakaisimamisha asubuhi, na hiyo ilikuwa mara ya 10 kuisimamisha, lakini kwa sababu ambayo haieleweki, hata baada ya jumba lenyewe kusimamishwa linaendelea. Tayari tumepoteza watu 3 na kuna wengine 4 bado hatujajua mahala ambapo wako. This must be an example because I know there are many such buildings, many such constructions that are going on in Nairobi that have been happening. This building had an enforcement notice starting from last year and this February. In fact, on the same day yesterday, NCA were here, they closed down the site. But the contractor knows that in such cases you just go on and you pay a few people here and there and you go on. So from the county we are going to take action. Na hivyo tunasema that is impunity ambayo iko ya hali juu sana, and as a government we are going to make sure that this kind of affair is not repeated again. Tujue kwamba maisha ya binadamu ni muhimu kuliko kingine chochote ambacho tunakifanya. Amwe no guo waziri ujo naugite ati gatigera nyomba iri gwakwa mujojo Nairobi na miji ingi ni kuthingatira mawatho maria mekire na baria bati kuthingatira mawatho mama bakajukire atua jia kiwatho. We want to assure Kenyans that this kind of impunity should stop and will stop. Once you are instructed not to do by a government agency, alafu unaendelea kufanya, basi we want to know who you are. Wewe una nguvu gani ambayo inashinda serikali? So we will be giving firm instructions that nyumba kama hizi ambazo zinaendelea bila mpango na bila kuwa zimeweza kupewa kibali na the agents ambazo ziko, they should stop forthwith. We are going to take stern action for those who will defy. Gavana wa mujojo Nairobi Johnson Sakaja na mubungu wa Nteto Kasarani Ronan Karaoli aitha ni baugite mwene nyomba ino no mpasia thitangiro no ntubaulagani bula bothithikite kumana na joko jiae. So from the county we are going to take action. First of all, the developer must be charged in court. In fact, Waziri, we will ask the police and the DCI to find that developer who knows he should not be building a building in this way. The standards of materials are wrong. He did not get any permit from the county. There was an enforcement notice, but because of impunity decided to go on. He needs to be charged with murder because that is murder. All of those who know they are going on with such construction, I want to put them on notice. Just pull down those buildings yourselves or let us come for you. For me, I'll make it my personal vendetta, because now the developer who has been constructing this building has definitely taken 2 lives so far, and we have 4 more missing. So this guy must be charged with murder. This is a murder case. Wherever he is, the DCI right now should be looking for him. Kuma muji munene Nairobi, Beta Anthony Rangi wa Kadenya.
County Commissioner wa Meru Ndunga na tareti ati mwankira nende uti muntu kinyomwe county ni ura tauturo bokikumane ya mpanga ya mpara. Ndunga ariti ya ndiria kwa mukaira mairio ya neko ndikirio kia kimandiguru kitengirete akiuga machukuru era kithomo kiredirite kiringitha kuni mpanga ya mpara ni parikite kwa mukira irobya musanda gutigira ritonende ibakubwithia kirio kyo muthuri murioki na ripoti Kagita kanandi ana barabe skulu cha primary abe class ke 6 ni berigiri ko thithia kigero kya mwaka juju onto barabe ke thithikagirire ambere amna bubu county commissioner Meru Ndunga na ugide igero bibi bia beti gukinya amakira class ke 8 na ibakuibanga bakungana gutikia kigero giki guthika bwega. Mitihani tayari iko tayari. Ukiangalia katika container yetu ya mitihani, hiyo ni mitihani inaingia tayari. KCPE ndio hii inaingia, na hiyo mtihani wa darasa la 6 imeanza kuingia. Kwa hivyo tumejitayarisha vilivyo. Kamati zote za usalama katika viwango vyote, kuanzia kwa deputy county commissioners na zile sub county security committees na sub county directors of education tayari wamehamasishwa vya kutosha. Waliitwa Nairobi wakapewa uhamasisho, na pia katika nyanjani uhamasisho umeendelea. Amna bubu edwagita mukana kiantu barabomba kureta wangala tuleki kiru giki akiuga watho bukalika mukondo jwayo. Na mimi nataka kusema katika Meru tuko tayari kwa ajili ya coordinate hiyo mitihani visawasawa, na hatutarajii jambo lolote mbaya, lakini yule atakaye jaribu kufanya mchezo kwa huu mtihani atakutana na sheria vilivyo. Na nandi kaunti ya Meru ni kaunti mwente mweri ni mpara auga bagatikira boja thirikari skuru iji kona irio nikenda kuona na baba kuthithigirio. Na hata tunapotarajia round 2 tuta target mashule kwanza wakati huu wa mitihani. Amna bubu augite mwankira ndi uti mtu nyomora totoro ndo bwa mpara ndene kaunti ya Meru ni bakuthia mibango yonde gutigira antu baria bakwithwa bainyikite ni mpara bagutetheka. Hapa kufikia sasa hakuna mwananchi hata mmoja ambaye amekufa Meru, na tunahakikisha tunapata habari kutoka ground. Wakati kuna familia ambayo yuko vibaya sana, tunapiki hiyo familia haraka, tunapiki hayo maeneo haraka, na tafuta wahisani wale wana chakula cha kupeleka, wanapeleka haraka. Tumewaomba deputy county commissioners pamoja na kamati zao kule mashinani waweze kuangalia hali katika kila maeneo. Wale watu wako vibaya sana, tujulishwe ndio tuwa link up na mashirika ya kutoa misaada. Na nandi wirigiro bwawe nikagita kaka mtu onthe akethwa akianda irio nikena mpareje ikithira na kinya ndwerere twane antu betwa ndethi ikethwa ikithira. Na kwa vile mvua imeanza kunyesha, nashukuru Mungu, baada ya muda mfupi malisho yatakuwepo kwa ajili ya mifugo yetu. Hakutakuwa na vile visa vya wafugaji kupigana na wakulima. Hivyo visa vitakoma. Na nimewaomba wakulima wapande mbegu kwa haraka sana. Kila mtu ashughulike kwa shamba lake. Ndio baada ya muda mfupi serikali itaendelea kutusaidia, washikadau wataendelea kutusaidia, lakini tufike mahali tuwe na chakula chetu sisi wenyewe, ndio wananchi waweze kujitegemea. Nkiripotera Weru TV Butambuthuri Murioki. Mabisa wa ukarigisio bunge kia marabatongereto ni DCC Josephine Kihara na bisa wa kithomo Jo Muthe iba mukrete mairio na mathaga ya komedi aritogo ukarera ndi kimagerio ya obwega kiaria bisa una tariritie nindi bari tayari gutigira mario ya kuthithwa gutina kigitaria kinya kireko Mwati Mugambi na kulikithia. Igerio gia kinthiguru gikithengagiria ntugo gwa ntugo niyo mibango ya gutigira kigeranio giki kuruthwa bwege kithiaga na mbere. John Muthe ura no murugamiri wa kithomo kiri gicigo mbunge kia Marari uga abo bari tayari. Jana tulikuwa na briefing ya wale center managers na supervisors wale watakuwa nasimamia mtihani ya KIPSEA, KCPE na mtihani ya KCSE. Tulikuwa na 100% attendance. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza kusema ati baadaye aseme mimi sikujua ati hii nimefanya makosa sababu I was not briefed. Everyone was briefed. Na kesho kutwa
Ijumaa ndio tunafanya rehearsals ya KCSE. Pahali invigilators nao watakuwa briefed na candidates watakuwa briefed. Tuko na instructions kutoka kwa examination council. Tuko na imani kila mtu atakuwa anajua jukumu lake. Mibango ya kigeranyo gikigwe kithiaga na mbere muthenya we mundi atongoria bakithomo na nkinya bokaria gicigo mbunge kia Mara baragwata kigerio ge KCPE, KCSE na KIPSEA. Igerio bira bikwirigira bimwe biao kwambiria kiumia kijite. Wale wote wanahusika wako tayari. Tumefanya mipangilio zingine zote, na ukiangalia nyuma yetu tumepokea mtihani ya KIPSEA. Tumepokea mtihani ya KCSE. Kuna wale wanaanza tarehe 21, wale wanafanya hizi mtihani za lugha za kigeni, wanafanya music na computer. Ndio wataanza kutoka wiki ijayo tarehe 21. Muthe ariuga botarwangirwa kithomo ibebangabangite bakugana kuma rimu, akiugaga nkinya aritu ibebangite bakugana na bari na wirigiro buri iguru kagita gaka. Candidates wetu wametayarishwa vizuri na tuko na imani watafanya mtihani vile tunatarajia. Matokeo ya mwaka huu tunatarajia yatakuwa bora kuliko mwaka jana. Katika hali ingine ya logistics, tumeomba magari kwenye idara za serikali na response kutoka huko iko positive. Tumeahidiwa magari. Kagitani waku DCC Josephine Kiara ariuga karia kagita kaburi kuba kugana nonto nkinya mabicha bokaria tabura borichi ibebangite bakugana. Tumepokea mtihani ya KCSE yenye inafanywa wiki ijayo na mtihani ya KIPSEA, na tumeiweka kwa container na usalama kwa container umehakikishwa. Mtihani iko safe. Kuna askari wa kutosha wa kutuma to all exam centers, na watakuwa wawili kwa kila exam center, na tumewatayarisha na wako tayari kufanya hiyo kazi. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara, mbitawa Martin Mugambi. Abunge bakuma kire Mara ibonanitie kuria kwaniro kone marietwa yarendekithitwe kuma garu ya rais ya bunge baraboloti gotonya mbunge angotano ya East Africa niyo yala. Abunge babariwa batiwiritwe ni kwithira antu bakuma ruterero ni batimpio ni arabekiriwira na bochwirwa tonya tungi thirikari nene. Omwe wa bara bakubite gotonya mbunge ni ura wari mubunge wa Gembe Central kuba ikirengo. Boniface Mongera na utwande twekinya. Na nyume shughuli ya kuringa kuro kinyira mothia kirimo shimono jwa bunge ba Kenya Kwanza garune resiro kirwa ntukwe na arua na ribatano bagitikyo bunge ba yara bedro bakionekana mothia kigushiye kinene kya bunge bakumarotero kirimara batu mare bakenete igitumi gya kuthura nakyo kwimba ni nyako nunguna ikwithiro gondi filima ina karobya kumarotero Muranga na mubunge okaraja wegembe Central kiringo kubai batonere twanya. Abunge baba kumagarone rais na bakinya town ibanda manera bakinyithie mwako business chamonio rais Rigathi Gachagua na nyume moshemanio ibarekanire bo demokrasia bakethro bethingatira ntukwe rojo na Christian Tobatano para bathurerwe. Hiyo ni demokrasia, na pia hata kama kunaona kama uchaguzi kiendelea, si lazima mtu akubaliane na hiyo uchaguzi, na kwa hivyo hakuna mtu amefunga mkono. Kere kuri kuringi nasho mheshimiwa kubai kirengo na shindura kuridhano aki falana de Coleman ntubura to tirimano ekire korindo cha bunge na turikithirie ntukwe rojo akethro bene na nerigite kwethro eshinda ategerete kwethro akiona kure nyingi kiringwatano ya Azimio na ironere ntukwe na Arua kiringwatano ya Kenya Kwanza. Bare bashindire nyume kure unabo izipora Keri kumarotero Rift Valley, David Ole Sanko kumarotero Masaini, Fred Motekti kumarotero Kambani, Falada de Coleman kumanterecha Northeast na Hassan Omar kumarotero Coast. What I got is I was loyal to the party, and I'm privileged and happy to be selected among the 5 nominees that were going to be voted tomorrow. I will put and bring out what Yala is all about if given the chance. Shauri Mheshimiwa Iringo bado ako kwa debe. Inaweza kuwa wale wa Azimio wanaweza kuja wampigie pamoja na wengine
anaweza kupita. Iturekete kuthikira His Excellency the President na natungaindite nontu no mwanka munene wonde ende gwakirishwa ne antu baria aije bageta kwendia Kenya te bara bageta kwendia mantu jao rojo bunge nenya bunge Senate niriri kwethirishwa atongeria kenda bara bageta kurungamira nthiguru ya Kenya kire bunge yala Arusha Tanzania. Kiwatho kiama kia UDA gitete arũirie 15 indi bara bakethirwo bekurukwa ibatano ake ngaruko wingi Azimio nitete arũirie 12 indi bara bakethirwo bekurukwa ibana nde ningwatano ya Azimio na kugwa karatiri ndene kiama kia ODM bakethirwo bagitarũirie batantatu indi baire ake ibo bakurukwa Jubilee bakanenkanira bathatu indi omwake no akurukwa uju no gukethirwo wikara kiri kiama kia Wiper. Boborio bwakomenya na bukagite na kakajikarone bya bunge aruri bondi benderete kwithira begambia abunge hamwe ma senators kenda babanenkera kura bunge Senate ikambira kuringa kura shia othi 3.5 ara bunge nene ikambira thinya shongwa amwa kwithira kuno ubatano bombanire kibu ko batigere na ndi kwenda kwithira batikinyiro kwithira bakyumira rwirone benanaro monkantu kwerojo kwithira berikira campaign mundito mono ntokwamua ikura kirindebe nke report Nteto TV kumaje karone bya bunge kengina ngine Nairobi mbeta Boniface Mongera na nubya Boniface Mongera nonto bandete unna kumera una tukona kanya kakunoka indi nchokirete nanda twingi Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited erayendagie Tulivu Water nande bakoreterete mwagojo Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice ina shama endhongi mono na ndikuonekana ndukiene shionthe na magoliza kumenyera mukojo waku. Tulivu Juice, goodness in every sip. A lot, like, what is your motivation? And for me is I don't want poverty. I'm an entrepreneur for work. I'm also a fashion designer, and I think my taste is amazing. I am a mental health advocate, and I'm a dog mom, and I'm an auntie. Marriage, no care. You're being treated so badly, but then you have cash in your account. She started dating the governor, who I will not mention. I think we should, Betty, stop. We should be able to sit down. We are and sat down stop. right now. Everyone feels like they're right. It's just not going anywhere. Who's heads, who's tails? Heads. I'm always heads. yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambunira turi na MOU nabo egutigira bakugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. You want star power? Little, big, and superstars? Record-breaking champions. The heartbeat of love. The glitz. The glam. VIP style. We have it all, connecting you to what you love. You got that right. Make your home the capital of stars. Subscribe now to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. Hii minyoo yote itakwisha. Ukinipea tu kuku mbili, nyanya yako itarudi sawa. Nataka uniuzie kuku mbili kubwa, nipelekea mganga wa shamba. Mganga wa shamba? Ameniambia ako na suluhu ya shida ya mimea yangu. Alikuwa pale. Usidanganywe na hawa wakora wa kijijini. Hii shida inatatuliwa mara moja na dawa inayoitwa Coragen.
apply Coragen. From Elgon, Kenya, immediately your tomatoes and maize start forming to avoid worms. This is the surest way of getting healthy yields. Bwana ntuba kuthiraitite na mbere kwatanira na uniki Nteto cietu twicokerani ati nindi arimi kuma muro yothangathani batariritie atio ndiberigirite ukethana ni miundene yo kithira mbura etitukani bakuiwa baino kwa bwana arabaeka makitha yao ni untu utinchuku baino rutereru nindi bakunomba thirikari ukurukira ministry ya urimi etongeretio ni CS mithikali nturi kubakira nchuku no imwe kenda bona wika iri mareo akariba muno bagaitika wandie thangatha baraba itekene na urimi na makethea maingi abia kuria bibiomo ya mpempe na mingao bawete ibairegirite makethea maingi nduo gwa boy ya thukanga nontu boko gantwa ya obieka bakiwa maitea maingi baukuma asara inene nontu boko thuka kwa maketha yao nara nende barombete waziri wa urimi Mithikali Nturi bakira nchuku ntuku magita ya maingi tukethageirio kwina mbura kwa utukea kwakirwa store ya gustore bia kuria bietu kenda rikwe kwina mbura tukona ara tumba guciika. Number 2 twina dryer mikinduri na dryer ra gutengugirita itura au na gutengugiruta koguo dryer eke kwanjiriria ngui nega tethia arimi kwina mbura kwethirwa kubugi muno Mithikali Nturi atwakire kumbira tuna atweka irio bietu nao nundu tio wajiri munyakire kura ati atatwakira na irio bietu bithukanga muno kuringana abo bitura turano nundu tio tona ntu gwao gaiga gitumi batu turi arimi banene sana na twina miunde minene sana ndene thangatha ward ira tumba kurima nkunia nyingi o murimi kuma nkunia gana wita mbere amwe na mathina yangi yaraba kwiya kuthitaria urimi bwao ikuthukanga kwa barabara amwe na kwaga rwe gitaria thano county government ekea gutwongera rwe rura twina ru currently undu twina main project etagwa Kunati irrigation scheme na twithairo twina phase ya rutere rwa nini rwa githu rura rugatite githu na thangatha location na twina rungi rugatite guruni na Thathi na ndu iu katunyua tutumaira na shift kwa huko kwa kumbekeka tugakirwa intake ingi imwe ya rutere rure rwa githu na thangatha kwethirwa kubugi muno na arimi baruta ngugi njega nikenda inya gitarira gutina mbura twethere twena urimi bubwega kura bombo tutethia tare kurete kwithara kwena thina muno nontu barabara cietu ithethera cie ngundi koito kuromba thirikari iombe ututhithiria barabara nikenda imera binya tukwanda tumba kona thoko na arabi gweta barabara ire connected mikinduri na Kunati ititikaga ya na Thaa kwena mbura na barabara ina ingi nacio cia Finda Road cithi no ntuguke ya kura ititika bareti yegitara kwamukire cunje kia 60 kirigana kimurandi wa ciringi milioni 2.6 yurayo ari yotetheria arimi baraba inyangirwe maketha ingigi kana emergency locust response program yabura kulikithimo karirietio murandi yo nteretie thangatha Silas Nderi amwe na ward administrator thangatha Komenjage twambire kunengana 40% na turagurira arimi bia kwanda na ndawa na thai turiba 50% thai turiba nengera 60% nio tubaguririte fertilizer na ndawa na icio tukubaru ari na ikenda besa cia ira banenkeri ithira kela ken group ira chiagi ni anto barabande pio no nto bonde ikundi bia sample leto kuma kono irinya cha thangatha nenya bongo ibagwiritwo nontu ba mubango ya thirikari kubonekane kuboyera igita yari rira kwandwa nikenda nya bongo bomba wikwe ibotetheka kuma ke thirikari bakiona mbewu bakiona fertilizer bakiona ndawa ira chombe kyo gwetha cinyelete mwananchi ke especially thayo goribu itete na inya sana bakiona ni nkatho tia warimi barabagunekete amurandi yo yo twete ndengo mbeo yo twete ndawa cia kugirira ndengo
nontu bwa maginyo ya tutethia na ndawa cia mpio ndawa gwitwa score ni murandi uyu tutethetie na ndawa ya kurimira ndengo nontu bwa eria mapema koito wigwa ntuwe na ruwa twena kuirwo kunene sana nontu bwa ngabana wetu kawira mwangaza nontu bwa kurelease interview bia tukinyilana batu twena nkatho nyingi muno turi arimi nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika we muthikiri nonto bwande tu nangira kuni ati nende kaitene okau atungeria bambe ombethe kuma wand chone mbunge ndene mbunge ya Southimenti beyete amona koria mbunge wa Tiania East mpuru aburi kurumuka gabana kawira mwangaza bariwa mpuru ari karumenyeria kakutharikira mangabana bonde ndira batonya gitine na nende ba umuromba gwika siasa changabana ndiguru no mureka aritengwe ni atongeria bambe umbithi kuma wandi cionthe gicigo mbunge ya Southimenti bara bacumiritie na gutetera ngabana wa Meru kawira mwangaza ikuria nkuchanira kawira bethirite bari nacho na mbunge wa Tiania East mpuru wa bore bakiuga mwankira thaini bakumenyera mpuru uria bakuga nio waringire ndebe ngabana wa kabere Peter Munya na Kreitu Murungi no inde nyuma ya kagita arambia kurwa nabo na nikyo gitumi giatongeria bau bagwa siasene na nandi bakiuga noyo njirira mpuru akinyite nandi kiri kawira mama rira ekero gitene mpuru na akiuga ngavana ni mama thaire nyuma ntuko inkai rira mantu jare arenda jarema na kuga ngavana te mama ngenda omwira antu bamiru bamurikiti kumwelewa na bamenya mpuru ni interest cia wethe nacio 2013 athiurukirie munya akuruka Yokinya before 2017 mporo aburi amberia kuwa atotithirie mkuru iguru tukame gwithia alo munya agwa no mporo kwa wachindwa jaje ukakaba kiraitu ta support kiraitu before mwaka mmoja thira au ka thirikari kiraitu etebui au ka no mkuru itithirie iguru au akame gwithia toja koja ukakaba mama no kuwa mumero akiuga nderanio ya inyinga ne ompethanio so mporo ija mwajo jora yo aja maugo uti muntu atitonyera kiaja mporo akaija mwekuru mugiro uti kwa kwenja kimeu twa watugukua no kuigwa ende kana ndi twina koga gwa kawira mwangasa kaka gakura nkuru kiba kiuga de banganiri ni ura thirikari akawire kurita ngugi na ko bakiromba atongeria na wekanya kenda kaguna Meru na mirandi ya witi na mbere na bakiongera kuga bari nyuma yawe na ni bamwigikite bakungana uwa gwitakiri wananchi akaigwa thina ciao na kabangugi na kibaeja kira bakwenda na wengo mama no mashinani jora ugira ageta mashinani tiga kuthigirwa antu bau baguga ikyo gitumi munya kunengana ya million 25 ezire tiare magwita nguge ke ma MCAs na bengwa kire itu aja ita million 20 na bobe beja bengwa so na turenda thirikari ya mama ite miaka 10 so ugenda gwita ngugira bau baraitaga ya gurita ngugire batinero we ikatiba mudiene ugambi bobo igenkuchanira chithirite iria ja Meru ni ati ni chigatuma Meru agemirandi ya witi na mbere na niko komoga kaunti ya Meru etigirwa ni ingi nanto beto angondo bwa twaturia ndo wa Meru county miaka ingi 20 kuja tukere ni Kenya twina developed counties na developing counties Meru endelea na ndo ayu kega atara kwa Imwe e county iri kwenda kwa developing inge cia developire na tukere tukiwa we are developing kuma gicigo mbunge kia Southimenti nkiripotera Nteto cia Weru rekwa ritwa ni Mutugi Kare awati mbarubonde barega kari natungeria kuma muthambi ni betikaniritie koya na munda yo mwingi yo gisio kyo gutumika kirwa kiboye karo kinene kyo biji cha sub county amwe no bichi ingi cha thirikari irachirigeri wako kithakene kini kambi kinyaborithi irakariba wite ikabaguna bonene no tetheria kurona wagagia bura Martin Mugambi autoira Sub-county ya Muthambi kana kegoro no akathiete na mbere kumotia na nkinya gucugia kurugama atongoria tori endi wega na nkinya uge ba sub-county ni ya Muthambi barikanite kuona kana bakathi na mbere kumikuria nkuruki monde tori ba
Muthambi sub county ile wete Mutheru ward na Muthambi ward ne baratirimanite a compound ya DCC nikenda baliria mibango yao ya maendeleo. Huku twina ikeno kinene muno kumenya ati huku gwetu uketho kwina security mbega na mauni maendeleo mega na niongo kena muno muthenya wo mdenuntu public participation yetu alikia kwitha twinayo. Atongoria karina nkinya ene uge baba Muthambi baretiganiria kunenkanira kieni kia mwangarimo kenda kiumba gwa kwagetuo kia borichi kinene gia sub county inu. Na muno pratwa gweto mundi negwitithia nkathi police post jia Muthambi sub county ilia ile Marima police post na Mutheru police post. Akariba Muthambi sub county bagwitikaniria na kauli Imwe ati bakanenkanira kithaka aria police post ka police station igakwa kithakani kia mwingi a compound ya DCC. Tukubangania wega woroigie buria police post ikethwa jegoko atogubwegua auga irekethwa ya Marima irekethwa imumbuni irekethwa ikuria Mutheru na ingi kethwa ina aria gaiti bandijia Karimba. Kumania na gwetia nkathi gwa gituo kia borichi kwa Muthambi kuranenkera ituo bira bingi tabura Mutheru kanyaga gukura na tigo gunkinya gwa ituo bingi bya borichi kiri sub county wenia Muthambi wa umundi turejite nigenda tweja gwa upgrade Marima police station ituka police station na Mutheru na untomwe twamenya indira Marima igatuika police station ona tu post tungi tukamba kwairwa askari bakwigana. Nteto ino cia gukuria sub county ya Muthambi irakujirwa na nkinya kwamukirwa na gikeno na akari na nkinya atori bambari inu cia Muthambi. Tunkuona atori bagi support na bauga bo ni bakwendogu na twetikaniria twetwinde kogu ni untu wetikanirwe ni mwingi ten development committee yonka tia nene beto kogu ona atori kana enyeji baraliona ba support yun. Kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbitawa Mateni Mugambi. Ikundi kia kurukuma wandi ambeo gisio bunge kiatiania West baraba ucheta upendo ibarumbete atungeria kuyamwe na kurumira ngotano gutigira weti na mbere county ya Meru ibukoneka bari wandwa erachithirite yo kujirwa kiro tungeria kombeka ikalitia ukinyanire kinyabo moirane yarabayikirirwe kaita ka campaign. Bao ni kuruba ikundi kimwe kumanteresha Karimancho wa dini ambeo batongore tuimukaririte wonjo njikaberia baituritio muno bakemeneria mpathura shio kareka itina muthia ati katongoria county ya Meru muno ati kangavana na MCs bambunge ya county ya Meru mwankata ekethai batu no stress twenacio no ntoba kuona atongeria betu ngugire bakurita ngugimboru Bwana Yesu asifiwe tukaigwa twena peni sana batu tuli maasura batu tukienda gwitethia ati tuthurite antu betagu tutetera gwatuika antu batutumire antu betakurana na maiga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Itokuigwa tuthuri sana ni ma MCAs jeto. Imani. Itokuigwa twena peni sana. No nto tutatumanira gwita kurwa. Na kethira indro atwenda turengita gwita njeshi. Mwangatha itokaiana batena ina kana yana batenethe mounare wethogania mama akamenya mbeo batu mashinani natore na oiwa ritho ria mbeo na oiwa totomete kawetete wakilisha mbi lekana naro mebara bange baina ndwa eyo wicio mbia na omenye Murungu no chogere Murungu kyathira kawatete njira cia Murungu na itumikio witurio kuringana bone ugwa bone na bamawirane mwanya yaria baikiri ni atongoria boss ya sene ya kwa maburu maturene mpango ike ya kondelea ke ngabe MC atuna na mama baatu kada na ntobona nima na ruare kwenda bwera mbara pio mboro anara ara bentu ekomi kenda beta mwe mta mesumari ko bien mbora wana kana leke kaunti ato katu mporo kana mboro kana bi fadhui kana ndwai kando menai ora ikenderea na utukwenderea safa ora bakwenderea kumenana ora bakwenderea guta kulita ngogimbe no uba tutukuria thina na tutote kwenda thina ige tumitwa kuromba MCA wetu bwana Orange no muguna
etokathirie mathina na bakiuria ngwataniro thiri na urimwe kiria atongoria meru bauritie MC wo George Muguno original bru na itiyo kinene kwirita mustari na yombere ndwene ye na ubatethia kuringana mawira ni yawe hato kwera muna toru ari atire kari enyume ya babange asike mbere tutamutumira kura na ngabana wetu timaloi number 2 kwere mwe ngondo bora epinike Biblia kwa mwekoro kwa mtoto azirusu aorda mbasiti nima endera munene tanele musamanio mwekoro kiare akweya tostone la utedio kinye batu tuna mesta bange bana araba benda MCA kama mo menyatire ara makomenyera omenye esta bange baeko itokwenda there itokwenda umoja totekwenda mbathukano mero yetu itokwenda ethira ena sifa itokwenda mero yetu ethira ene egweta na etigana na marieto yau yange ikugwetwa nayo no ndokuma turaringa kura etwekete national wide yeto imero itokoramba murungu oratora igoro aya nto bathere na abagwatithanie nkiripotera Weru TV kumatigania West beta wa Kelvin Kimathi. Ngene kuneti kansa ya nyonto kire krone ya prostate kire antorume niyo midemba ya nyimba ire koneka ukujirwa muno kire ya yeba kansa ndikurone Kenya bono tuiria buraboterere twenegi kundiki mwena rieto World Cancer Research Fund International anto harumele ndeni poreto gweta gachibitare magita kumagita kenda kudimwa dine mbere yeyidra yoke amurimo yomukada kurora kulingana na ruvonge rwa World Cancer Research Fund International, kansa ya nyondo niyo irathenia atumia aria engi muno irumiriritwe ni kansa ya njira ya irio na ya kathatu iri kansa ya mavuri. Atumia ni maratarwa kwiroragia nyondo ciao wa muthenya niguo mathithibitari mona thina wa yonthe na niguo ingithirwa ni kansa makorwa makirigitwo tene murimu utai mwambiririo. Tofauti ambazo zimekuja siku hizi ambazo pia tunafanya nini, tunatumia katika hii matibabu ya kansa. Kwa hivyo matibabu yote ya kansa ni muhimu screening. Kama wewe mwanamke unajiangalia kila siku, ukiona tofauti yote kwa matiti, either inaweza kuwa rangi, inaweza kuwa size imekuwa kubwa zaidi, ama ni uvimbe ndani, ama umeona nipple pengine imepinda ama imeingia ndani, hizi ni vitu ama ni vitu za kuashiria kwamba uko na ugonjwa. Kwa mwenari wingi prostate cancer kuri andu arume niyo iragwata arwaru aria engi irumiriritwe ni kansa ya mavuri. Andu arume nao ni maratarwa kuthithibitari rita rimwe vari mwaka niguo kurorua kana ni agima. Hii mgonjwa wa kansa sana sana ya prostate ambayo nazungumzia iko, na leo tutawafanyia kitu ambayo inaitwa screening ambayo inaweza fanywa kwa njia tatu. Ya kwanza kuna ile tunasema ni examination ama kukupima, kukuangalia. So tutakuangalia. Wanaume wasiogope kukuja screening kwa sababu kuna watu ambao wanasema daktari utatupima namna gani? Hapana, usiogope kwa sababu ni kuweka tu kidole kidogo kuangalia ile size ya prostate inatoshanaje. Alafu sasa from hapo kuna test zingine tunaweza fanya ya damu inaitwa PSA, tuangalie kama imeenda juu ama iko chini ama inakaa namna gani. Kulingana na ruvonge rwa National Cancer Institute of Kenya, kansa niguo murimu wa kathatu uria urauraga andu aria engi makiria bururire, nuati uguo nwa ucenjie andu mangitikira kuthithibitari kengi niguo murimu umenyeke tene na niguo urigiti wambiririe. Huwa watu wakiambiwa ama daktari wakoeleza uko na kansa, ile kitu inakuja kwa kichwa wagonjwa huwa ni nitakufa. Ni ugonjwa watu wanaogopa sana, lakini ugonjwa wa kansa inaponyeshwa kama ugonjwa zingine. Ni maragia miario ino mari mwena wa thibitari wa Tenri varia andu makwamukagira ithimi cia mithemba ngurani ya kansa gutari na marivi. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Na nikumira kindeto yorita mwaniko mushiri tukudato igaraga tanta kindeto chetu ni bwana ntuba kwidira watanirite naoni unayoto madhidi ya Purity Richard na ngeto PHINEAS IMAANA.